Muro n'umukhulu. Kale ari wakhulekeleha manya khutsekho mumyesi khumwakha kulibamo kimyesi manya wamanya ngani khubala ali ebino byosi ngani khubalile ngani ubala bindu busa nyabala khaba ni tsinyanga nyanga ndwera tsibili tsitaru tsine tsirano sese likhumi na tsibili ali tsinyanga nisho tsyakama khwikhumi na tsibili ali wakobolayo ndwera inyala khuba ndwera yesiro namwe ndwera yekumutikhinyi tsibili tsye kumusi ni tsyesiro bilyo ngani bili ali nga wamila watsi ni mubindu bindi khubala nali khwatsya mukhubala tsinakhu lunyowa lwekhabili paka khutsya watsya wabala kimyesi wabala kimiko nambasa niyesi khunyala khwakanikha khwari ali mumyesi kane khulole kimyesi sibabala busa ngani khubala ndwera tsibili tsitaru unyala khwabala situfu uli mutwe kunyowa kwekhabili kwekhataru nenga abekilikho kamasina bakityukha kamasina kimyesi kino ali kumukibole kusi khwandirangila khuli kumukibole sikhumanya oba niko kwanyowa oba were abumba lina silinga bandu nibatsa bakhandisana bali ali iliyo lukanie mukhubala iliyo sinandikanile abe khukunyanisa tsidini tane baliyo babala lwekhasese banilo lwa sabiti baba bandi bali lwa sabiti ali lwekhubalomu bali were lusa awumulira arakikha khubumba ibibili musibala ni sibala aluli lwekhasese bawabumba omundu olulukhola musanvu wawumula ali sikhumanya arakikha khubumba omundu lwa sabiti namwe lwa balasa namwe lwa khenga tawe ali khurusakho ibyo kane khubilekhenga nino mendi sinandikane khukunyanisa abandu mufukitsa yabweta lwekhuba uloma ali lwekhaseseba nilwo lwekhuwumula namwe lwa sabiti nilwo lwekhuwumula ali kane syamile esi umundu umwene ne sikhumanya were arakikha lwa balasi nilwo lunakhu lukibole obola sabiti nilwo lunakhu lukibole nga abandi nibaloma lwekhuba tsitila khukhandisana bali isabiti irakikha lwa balasa namwe irakikha lwa sabiti kale ibyo khakhubilekha tsinakhu tse ngani khobala tsinakhu lwa balasa lwakhabili lwakhataru lwakhane sinake khwaba khulunakhu lunyowa lwakhabili lwakhataru lwakhane sinake khuli ni balasa ate khwaba ni sabiti sinake khwaba lwakhasesaba khunalo sinake khwali ni lwekumusanvu ali nambasa babona bali khubala khuno khwiranganamo nga ninomile ndi nga byetsinyanga ndwera wakholesa khwikhumi na tsibili ndikhweramo lundi khuri ali ni tsinakhu tsino tsiranganamo batsa khwiranganamo alikila batyukha kamasina bali musifo sye khuloma khuli lunyowa nese mone ndi tyombi byosi tsira byandirambile nekhurusakho ikanawo lisina alikila batyukha kamasina bali lunyowa khakhulange khuli lwa balasa isyo sifukitsa nabositsana lwa balasa niyesi bandu bafurisa bukali balanga bali ulunyowa ali lulwirakho lulondela lwa balasa lwakhabili ululondakho lwaba lwakhataru lwakhane lwakharano lwakhaseseba lwa sabiti bibikho likhakhu lunakhusi nibyo khakhubilekhele babene nali nga watsile munakhu tsina lwekhuba khubala lutwela khwatsya khwabala lunakhu tsinyanga ali tsinyanga tsyekela tsinakhu ali tsinakhu tsyekela kimyesi tsyekela tsisabiti kumwesi kumwiko nali mubino byosi tsana bisi khwama khukanikhakho akhaba nga tsinakhu tsikele tsisabiti sinabona batsibala bariyena ta nenga balombosa bali isabiti manyenyowa manye sabiti yakhabili yakhataru nenga sibaloma bali isabiti nyowa bachilanga balita khurusakho kumwesi niyesi ni kumwiko ne kumwiko nako bamasaba nabo bakerawo nabo barerawo busa baloba khubanga babene abanyowa matayi kota khutsilya khubakekhe abakhukanikhila ali khutsilya khakhunyoyele khumyesi kisi batyukha ali khukana khukhebulila baloma bali
kimona asalikha mukwekhane nawe ukundi wasalikha mukuri nali bali khukana unyala khuba wasalikha mukwekhane nelino mumwiko kumwikilo obona kumwiko nako kuba kumukhulu ali kimiko khubala khwola khusimya lwekhuba babandu befwe bakekhe nabi abolesa khumiko simya kila khukhabala khwatumisa khutseyo nabi ali khurusakho sikhulu nabi sisi khwakaniye khukhebisa abandu kimyesi bakityukha bariena kamasinasi era syamila khusi era khutyukha bali kumwesi syamila khubindu bibikholikhawo bibikholikhilewo abekhalekho nga anzi asili khukalukhakalukha namwe khuyukhayukha nga niyayukha lero abe bamanye bali mu January muba musimiyu nisho sina kumumu khura akhalifula khukhupata kumumu khurura khukhwikholerera umusamba metshe salanga drought drought ali khutsilya khumasina kekimyesi isi ba Lumasaba language academy bafukirisana bekhakho babo khe bamasaba isi bafukirisana balimo bali kumwesi kumukibole namwe January khumulange khuli nasimiyu nasimiyu simanya mbona simiyu nga watsile khubira nenamba sebyekane bitse lwanyuma lwekhuba nasimiyu manya wasimiyu ahali nasimiyu tahoba sikhukhina nani ata mulimo manya okukumukhasi weba kumukhasi ni wamono ne alibyo hakhubisa alwana hakhubabole kimyesi nga nikili nga nibafukisa ali kumukibole namwe January hakhulome khuli January niye nasimiyu lwasina lwekhuba mu January khukhwama khalekho akhabanisha lero khubona simiyu kumwesi kwa January nisye sifurisa ngefula yapile khupakho nenga sikhupilira sinyasa nabi ta ali kukwilakho February niyo nelima niyo abe sifula yitsila bandu obata yakhabanga eliambi khwitsa barekekha kimikunda tsisambu khutsa khungona kimikunda khurekekha nga ifula eliambi khubemala bareke khubyala khumitsa ni bindi ali kumwesi kwe khataru March niye bali nakhumitsa khumitsa bulo ni khumitsa byesi bamitsa namwe khubyala birangirawo lwekhubawo isi bandu babera mumikunda nga bali khureka khubyala kimikunda kyabwe kunyoyele babele bali khurengekha nasimiyu nga bekhala busa lwekhuba asi ayo masi banyalisa nimbako khukhupa yengira mwiloba aluli kwe khabili yatsanga ibonekhakho ifiti batsanga bang'onang'ona kimikunda kwe khataru niyesi nakhumitsa aliyo nga bamitsile babyalile bindu byarakekha ngefula yetsile ali kwekhane awo nga ali bindu byatswa kumusiru kwetsile mumikunda tsina barakekha khukhwaka ali batyukha kumwesi uko bali nalyaka sinakila batyukha nalyaka sili walyaka ibyo khakobole akhulose ali kwekhane niyesi lilyaka libanga bulisubira bandu bali mulyaka ali mukwekharano May iyo ngawo bisi balala bali kama khukhwaka bisi babikha balile byabawelekho inzala aliyo elyo bali khulya kamasafu bali khulya bina bufuke abwene awo nga bukana khwitsa aliyo esi batyukha bali nanzala nanzala esi ubona abewefeyo abe mwoko nayo bilyo nielo mori ni busima uteha busima ni sakana wala morwatekhele bilyo abwene awo niyo esi bibyene byesi balira nga bilyo niye munzala nanzala kumwesi kwe kharano kuba mwenzala engali ali kumwesi kwe khasesa ba June ali niyo kamakanda namwe basefe bali waniambi
na butama biba byarakikhile bufuke bwarakikhile ali kumwesi kuno bano bafukirisana bali bakutyukhe na butama namwe waniambi kumwesi kwekhasesa ba June ali July bindu biba byahangala byalaba bandu barakikha khukesa niesi batyukha bali nekesa ali kwesinane awo nga bamala khukesa tsisambu tsiliyo akhaba bulo bakesa tsiliyo nenga bakana khwiramo manya season ikindi barengekharengekha kimikunda ekyo niesi batyukha bali nasambu bandu bali khuramba musambu kwesinane ari awo nisi khuloma khung'ona kimukunda khubyala kamakanda ke season ya khabili awo khubusa kamandu khukhosha kamara era lusambu lwebulo khulusawa ni banasimya balimi banasimya ibiryo ali iyo niyo nasambu ali kwesisyenda September tsibalayo niso sisi bamitsa musambu itso tselibokhe ali abo bamitsa mubisiza bifusa bukali bukisuba bamitsa tsibalayo tsi baba ni kimikunda kimikalukane ali nibo balo bali batyukhe bali nabalayo namweta nampalu ali nampalu yuno syamilesi basefe balanga embalu bali mpalu lwekhuba kumwesi kwesinane kwembalu nesili buli mwiko tawe ali nga khwamila awo mukweli 10 October alisi niye balumbali namusalo ino isonzola yasyo khusise kane khurebelese lundi kane khurebelese nga khwetsile khukobola khubabole mubalaye ali mumwesi kweli 17 November bali nanemba embalu isi babandu batsila munemba nga awo basinde bakhola bariena batsya khwiyalula ni binandu byesambo nesi nambase ndi oba eliyo sisyayukhamo abwene ano nga nomanye yino yaba draft standard ali bibyeroselakho kane khutsenga khuba balayisile ali kweli 12 December namaiya niesi kamaiya khatse mudini kamaiya Christmas kamaiya sinanu ubona abandu bakana khuwirana bakana bali bagati mu December omwo kila bakhola baryo lwekhuba ibawo bilyo ebimala ibawo bandu sibali mumikunda nabi byambilomo bali nimbuka inzala siliyo buli sindu sibanga silyo ali bantu bacha bekhoyela kumwiko kwesambu sikubolisile bacha mumaiya khwisangasa ali mubwimbi January nasimiyo February nelima March nakhumitsa April nalyaka May nanzala ali ulutsya June nabutama waniambi July nekesa August nasambu September nabalayo ali October namusalo November nanemba ni December namaiya ibyo bisi khunyalisile khumanyisa khubashefe lwesha lero nenga bino byositsana sibili bibyesenga omundu khebili aliyo walomali nekhalurebilekho bemuna nenga nga nimbabolele ndi bulimbuka ibawo nisisikholiha khubona khuli nyanga musifo se khurekesa nga efwe nikhutsile khurekesa
khubasakhulu ni balosi babamenyilewo kimiko kimikali nenga mundu atsie busa musitabu namwe atsie khu website ye bamasaba amanye khufurisawo. Urio wanyala khukenda nafo khwamese khusimamile program ino eshalelo bona ari khwola ano nga wamukhurekeresa khwalekanile ingeli yesi bamasaba babalamu tsinakhu bibindu busa tsinakhu tse sabiti kimyesi khwola ni khumiko nambasa mweyikilemo ibindu bikhali bitwela ta ari khukana khubakakasa khuri ibindu bino byesi khwamukania khushalelo mulekeli wase ingani bya amukanikha ne sibili byewe ng'omundu ta ife bibindu bino naffe khusoba khwerebakho nga olwo butabo buli khwasomakho nga olwo bandu bakhulwa bakhufura khumiko khwaberebakho bakhuterezamo ne khwetsa khwababolelanga ne khubabolela ano ari shalelo bubakha bwefe bwamilemu shesi balanga bari draft standard Lumasaba orthography hata bukho bahandikhanga ni Richard asonzolele nga khusimama program ino aringa na wakane khumanya bifurisawo nga wahakanile unyola simamo wehe busambo lambolole khwakenda atwela khubone khu Lumasaba khulwisawo khule khuba Lumasaba to the world nyo sitsilwa shefe mwamu khuba babandu balayi khwakenda fesi bona khola isi khwolelana manya Richard ulikho ni bubakho bundu bwesi nyawalosirakho ya kane sime nabi ndi ni khabindi nabakhwatwela ni umukuko mukibole ate lundi nga chairman omukibole we district Rukosi Wilson weyasa wamimbi era imusime lukali nabi khulwe khubona ndi akhulekela bikali nabi era wasimamisawo khubya Lumasaba Language Academy ni khurakisawo khatabu kha Lumasaba standard orthography simanyisiri i mbandikhamo inganikhamo ni inzombekhamo iyenganikha iye lulomo Lumasaba kane khusime nabi musakhulu Wilson weyasa wamimbi ibawo basakhulu abandi abaloselakho nambasa khali khwatsyale khufusa isime omukosi Cornelius wekunya wabanga omuroni era papa isuli khakhutabulekho khwolisakho nawe bikali mwanyala nabi aha bubaha mwabufunile ngani umusomesi wase weshalelo umulekeli wase weshalelo amukhulukanikha mwesi abalikho ni bindu bikhufurisa bukali nadala Lumasaba orthography khwabatabulekho khukendela tulanga mukhulekanila namwe namukhuyetakho khulekelanila bamasaba befe khulekela bamasaba befe ari ulwilakho iprogram ino yadi yakamyano shalelo khawukhwasubiza khuri khukhwilakho khutsokobola ni silomo itsindi nenga afana ulwilakho khawukobola ni silomo tsirambisibwa mudini tsaburawa ifukilisanamo ingeli esikhufukilisanamo wele esikhufukisamo wele ingeli tsidini tsaburawa tsilangamo babandu bibindu ni bibindi kana umanyile byedini babikali si babindu bibili bitaruta kale mwanya nabi era wele abalinde senaramire Dorcas Kimon umwakanisi wenywe we program Lumasaba to the world.